Fully. Hey. I think it's in scheme. I think it's flat. I think it's in scheme. You want to check out around my Tafuli? You know, you have one next. Hey. Ana ke tsa fela di matafule no to watla o no tsi ahlanya utha sa hlanya o tsi sa hlanya la hlawo mo ja fela he tafule ma be gina ka be di matafule awa ihloka tsantsi go tlo rapela ta a tso me di matafule mo nehero tafule a tso me di matafule tafule na ha ke so amoelo go yona apa na ke so ya amoela ha ke tsi Ndori, JR, okay. I nearly tough. My friend. Yo, my friend, to my next home court. Yo, the one tough. I wasn't taking it here. I can't do any. I don't know the Phoenix. Hi, Luna. Yeah, I don't know. Tafulinyana tena talona tse di deliver ruang ka van Teta di ka van tafulisa bana itle ka di van e tlangwe ka di rope la teste masoli mathoko re ska sehle la tafulisa lo guys. Hello guys. Hi. Mungu guy. Kima. Bane ba. Ntlela ha ba kona ke nang ona go ntse le mang. Ga ke bana ke le camera woman. Ba modimo. Mara guys a kuna tso. Ke le camera man hona bale. Guys le bone tofule mo twate. Nna la ga. Na ba bone mo twa. I don't think ba bone mo twa.
Guys, ke ka le taxi today. Le monate. Motho yena a na le mathata. Answer front door and back door. Guys, Sister Jacqueline and Jacobeta. Lekker vrijdag mensen, lekker vrijdag. Guys, penti tsa ka tsagala. Mabrata. Di penti tsa gala. Ntse re batla tšhelete, ntse re bokeletsa tšhelete ya o apara, ya o reka diaparo tse ntšha. A ke re la tseba le re Phoenix. Ba tseba, sa go botsa tata. Guys, ntse re bokeletsa penti se le tsa gale. Lo roko tabuile. And then brand tsona di fedi. Yeah. Tsela ha sa dule hantle ka ga mabra. Ka nnete. Manje ska la re botsa re wire sa apara. Le re botse ka rotine le re donate tse di phara. Wa bona ha o tshetse o go botse he wire sa re ka di phara. Ha o donate. But for now di dimala. Di dimalang. Ska la re botsa wire sa apara as if ka re le ya re donate. Le donate le ka next. Guys, it's like a Friday. Sister Jacqueline, Sister Jacobeta, Turbeta Tahale, Rebecca sex only Friday. Sex. Rebecca Mdavazo and Uruyetan, ne? Uruyetan, Habnati Juan, Rawiyeta, Narawiyeta. It's a home of Mdavazo. Kore musadona wetsa boniti ba ra ke so mona ke khotse e wan fepa e wan tapul musadwa tapul la ka musadwa tapul la ke mo fala la ha sa e batla go khotse unga re kupe wan disenga ba ka khathala disenga o ga khathala ba e hamotse ha wa hamona so ai ke batla go So guys, it's like a Friday. Let's work a Friday Rebecca sex. You could donate for 9 or could donate manja for reka di top o tsentšha. Tapelo le re botsa wire sa para as if ka re la re donate la ba tseba. Ha le re donate di phahlo hleng. Ha ba ka tšhelete, ha ba tlise di phahlo. Ha le tlise di drink. Wow. Ha le donate next. Ona jwale phahlo tsa rona di penti tsa rona ke tsa gale, di bra ke tsa gale. Nna tlo ha ga di tna re di pheta be ba re he re hlaka ntho e ai ipeng hantle guys. Re santse re bokeletsa. Di dimalang. Re santse re bokeletsa. Guys re ntong o sang Mafikeng ne? Tomorrow ga Mafikeng. Re Mafikeng. Address ke mang? Okay. Ska ikonto. Mafikeng. What's another re Mafikeng ka 1 o'clock. Ka 1 o'clock. Ka 2 ke re Mafikeng re tla re Mafikeng and they check if your connection in Tandi are Wi-Fi. Ke tsoga Wi-Fi sa go tsaka data. Okay. You see? Connect. Finish. Thank you. Thank you Tandi. House number ibala. House number 10268 Moso Crescent Situmo Park Mafikeng. Ipite re Mafikeng hosane re tla be re Mafikeng. Re tla be re Mafikeng hosane ka 2 o'clock. House number 10268 Moso Crescent Situmo Park Mafikeng. Yes. Ke kopa le ntshelle wa enihle. Please bitso la yona ke Zeldamar lona ahle go lona le tse fedileng le batla le tse re di a fela. So batho ba batlang hore hosane ba kopane le
le Pastor November E seng Sister Jacobeta. Mafikeng Jacobeta o tlo sala tatsing yona le ba batlang kopana le Pastor November hosane Mafikeng ke kopa hore le letsetse this number 061 503 4617 ke peta number 061 503 4617 le letsetse number eo re tsebe hore jwale ke o fe di directions hantle if o tlo utlwa o sa di follow hantle and then ke tla go sorta out ba re social nguve o tla nene ana social nguve ke in Pretoria social guys if o le batla re tle plekeng tsa lona le etsa group fele founela lebo batho ba Pretoria hona mona from the group please ke kopa le sie di number tsa lona ba ka di sia inbox ha ke re because ba bang ba tswa fa number tsa bona ditlheng le ka sia di number tsa lona inbox o ngole number o bo ngole sebaka Pretoria le ha ba hla Johannesburg totsa kubeta after so le ha ba hla Johannesburg please ungole number ya hao o bobulele sebaka so long ho sona anywhere nna ke tlo nka the numbers ke group o latela ho rona le hlaha di bakeng di finki letsetse group ebe jwale re atla le batho ba Mafikeng re ntse jwale le ba Johannesburg ne ntse re ntse jwala ya bonka yeah guys if le batla re tle plekeng tsa lona e groupeng re atla kopa le feta letsa kopa ha le feta bola ka mona le bue Waterfall Mall of Ramo this way of Ramo kuka ha ke tsebe e re retse inbox kopa wetsa inbox o tlo go jwetse gona ka mo ka ntse bitwa inbox ka pa bitwa DM DM inbox direct message inbox direct message inbox please DM those numbers announce the word 3 3 ke wena Nagere 3 ai rege 3 mistress ya ka itse ke rega ke miso mistress ya ka itse ke rega ibile wena ke le tla mo go 3 o tsento ke pena ha dumele go 3 mistress ya ka itse ke rega ye ke skala ko correct as kwa saka mistress ya ka itse agene ke pasaro you are good in the book are ke write the book I'm good in the book you are writing the book we bile ka go are you are writing the book in the book kor are mistress wa ka ona re ke good that is why mistress ka ilanga re ke tlwele school ka standard 2 because una feel ke good I'm writing the book are you are good in the book so leave the school lona mistress ka ke ba ka teacher we are the teachers mistress ka you don't need to stay a long time or you don't need to finish you don't need to stay long time in the school you are good in the book so go home with the standard 2 and then I go when I go it was 19 I don't remember I go because my mistress he said you are good in the book you are and you are finished the school you are finished at you are finished school, school. So man fa yona e tle re ntse re tlo le botsa gona re bue ka eng re bue ka eng today le batla re bue ka eng re tlo le botsa topic of today re kgathetse re a o tsela bua re bue ka eng ba re topic tleng re fan topic ga se re bue ka le batla re bue ka nana se re ntse re bua ka ntho tsa sekolo bo mistress hle kana kwa mdadi ke ga le ka matitšhere ke ga le ka matitšhere ya ba re bitse ka dibuka mistress o ka motsa guys re bue ka le batla re bue ka le ka re phonela
le ka romela le ka romela di WhatsApp o ka comment e mong re foreplay e mong ke wa ga foreplay mo taba sohleng a re ba ka ona everyday re bue ka eng specifically specific di karete mo teng re bue ka eng specific ke bue ka wena re bue ka nka wena re nka wena ke ya nne ke mo letsetsa ka re sotho ya re sister no kana take ka ntse mo letsetsa ela ga etsa ga thusa ga meta ke na re bue ka e ke na re bue ka e guys re bue ka bua le runa hle re bue ka foreplay kwa bobedi kwa boraro foreplay and then re bue ka foreplay malimi ke wena nthohle simangele malimi ke malimi mo ke bo hora ba khara ba shida thanks o bua upe ka pa ke o fositse o no go male o no go bimo ai buena styles okay una le batho itse re bue ka di foreplay women on top styles serena le foreplay di ngata foreplay di 4 and then di garteni o ke ona malimi okay ke wa ntwa ga fa di foreplay ba ke ba ga thang malimi foreplay ngata foreplay ngata failed relationships ba tla e o tiri bega cowgirl style failed relationship a re bega sex effect cowgirl styles foreplay ngwaneso e tswile a topic e tswile bua ka foreplay I'm taking perre masalam guys basadi ba re kopana le wa ntse lutra batho luna hala bona ke seba le kwala ntse be atung ba re be ka foreplay asimula na ke tsibi ke tlo reng ka foreplay wa tsone na a ke tsibi ke tlo reng foreplay ne because number 1 foreplay e batla enough time foreplay ke ntho ya jola ka reitse they have to dedicate matsatsi a sex again Friday of weekend foreplay is only but tsebang whole dedicator nako it's nako ya sex not only time but time for sex foreplay is only for batho ba tsebang dedicator matsatsi a bona a sex because remember harabeke re ka se foreplay we are tired people ba tired harabeke re tired re batla jana fela ke batla khama ntho ke batlang go ruta cha lo yana let's say mhlomo you are too horny ntho e batlang go ruta cha o batla etsa o batla ruta mo le mo batla ruta foreplay ha ena nako ya it's not good for batho ba khathetseng ne now people banana foreplay you must remember foreplay e bapala di role tsena number 1 e khotlisa dikelelo tsa lona purpose ya foreplay is to bring back dikelelo tsa lona or kelelo tsa lona di be sexing that is the purpose ya foreplay 2 foreplay e etsa hore libe more horny so that hali jama libe li ready haholo for sex that is the purpose ya sex ya foreplay it's or 1 foreplay is to bring back the mind of the person or khotla be here wa bona na ona jwalo motho aka wa tseba re ona le ntho a qetang ka yona ha ka o nthuba di basic ka ditonong la luna hai lona bana baka ke tla hlapolla ntho hai nthuwa di pace ene ne ke mo qoqele ka re
a tswa ke rata o thuba di-pace kore o thube di-pace ka ditonong ga ena ditono e seng ka gare lona kore lona le faile hampe lona ga ona di-pace ka ditonong ka gare batho ba o salang gore ke batla gona ditono di etsang bona ba sentse ba nagane gore o nthubia di-pace ka gara ditono ka gare jwang ka phakating jane lona maro ke batla o ketele nana ke a utlwa gone ba nagana gore bare ba tla nagana gore o thuba ka mang batone batla go bona ditono di etsang di ya gola antshwara fela dibono ka fumana sente shatile a re wena wa tla di-pace ka dibonong e seng di-pace letlalo mogolona le na le ntho mone reng ke na magoa jalo ka ga o bata ke bone le o etsang like wa bona o bo re fela wa bona ha ke na di-pace my skin ke smooth but if o ntshwara fela o bo re wa bona mmele o re o nyolla di ndo sa tsela ke na magolo lona la itseba mos bana ba se bana ke na di-pace ka dibonong bana na di allo la ma ke lo tsa le di daganela head ka be di sia o tlo le mo life lona se pelo kwa lona le tlola a bana ba bona ba tla di-pace so foreplay chicken skin goosebump yes goosebump how can if ke bona ntse ha ka re fela ditonong tsa ka ntle fe e seng ka hare not nga phakathi ka nka le bontsha na kae ba bontsha mona ba bontsha tlo ke kwaela kae mona fela e wetsa ka ntle fela yo baby ahle tlo ke kwaela o na le dikebe ka mo na le tsetse baby marlwana ka so display ya dibono tsa ka bo tlo ke kwaela yo a ka ro display ya ka bo le nna kgala le bontsha mo kae mo wetsala la bona o tsona ntshege la bona o bontsha gore ke na lo o na ntshege le tse le tsona ntshege nna kere wa bontsha dibono tsa gago le yena wa bontsha o bone ba se ba hlaisitse maleme ba le nna go na le shebang kwana bo ivodi ya motho bile wa zuma bo mantja se le zuma foreplay one but foreplay is good for when le relaxing e le letsatsi la sex that is foreplay is good when le relaxing let's about today we are going to fuck each other to jana tsatsine that is ke letsatsi le right for playing. Number 2 foreplay e gotlisa dikelelo ke tshelo jalo ka re e etsa libe mona. Number 3 foreplay e le etsa re libe honi le jane le galletse sex le gallana because foreplay le thusa re ne gallelane ka khole le gallana haholo ne that is the purpose ya sex ya foreplay. Then e le etsa re libe ba so much honi because remember kre ka foreplay ke o etsa o be honi le wena ke tsa ke be honi so re etsa re be honi so that re tle re gone o tlo jana ha monate. Foreplay e re thusa ka ntho eo ne ka motsoma foreplay e re thusa re tlo enjoy ya sex re enjoy yane to the fullest. But the danger ya foreplay e batla batho ba sekolo foreplay batho e batla le gape foreplay it makes it tshwantse le etse bonnete ba hore le batla that ke taba ya foreplay. But foreplay hangata it's good
it's good, but at the same time, for other people it doesn't work because we're not about to worry. Not to run. We're not about to run. We're not about to worry. We're not about to when ready. You are ready for me, I'm also ready for you. We're not about to worry about to run a fella baba meet. Okay. We're not about to join. Baba meets nje abe manzi nje baba mbantse babua fela baba amamele motho radio nga baba meets but ke tsa mohlala wa hao ke example motho radio ke example ore motho mo tla re o le wena o le radio mohlomong o ntse o bua yena ba ntse ba hone ai o mfumana sa le metsi. And then but it's a nice batla hore na ho batho bao ba leng hore ba sentse ba le ready ba tshwarana fela ne ha e hlokahale hore motho nako ngwa ka experience okay mona ho monate motho ha mme ka etsa but they need to understand hona le batho ba reng hona le batho for player e ba hlolang e mong wa comment and ona batho ba reng ha ka ruta for players o qetile ona batho ba tsantse ba shebe for play is not for everyone ona le batho ba reng ha qeta o kama fela o fedile that is the problem ya batho you need to hale le batho ba for play o tsantse le o tsebe hore ke motho ya jwanyang hona le batho ba reng ha qeta o ruta a sa tla gala sex o qetile okay. So who risk again who is a foreplay, especially who for motoring ha qeta ho ruta ba le sharp. That is why remember to ba ntse ba have sex. Una le batho ba reng e re yena qeta ho ruta. Una le basadi ba reng ha qeta ho ruta fela o tla ba tsa o blela ra hletho wa di maka sharp on. A so e bika sgware je tour. Na ba tla ka bua ka sutare je tour. Ka sgware je tour. Kasi khoa ke calm down. Yes. Kapagima. Calm down. Ka khoa ke calm down. Calm down. Ona le foreplay. Wa bona spongile wa itumela. Foreplay is not for everyone. Foreplay ke batho ba reng ba nang le banka nako e telele before ba come. Ba bona na ba sokolang o ba hone. So you make sure that you umetsa already hone so that how moja hale jana be since lisa strike. But the problem ya batho ba bang foreplay ke re fela ha ka wa mo bapadisa wa musuna ditliti tseno musuna matswene o tlo rota le banna ba bangata bona le banna ba bangata ba re ha mo blow job ba fela o tlo rota ena ka rota o fedile ntwe ne le kopane ka yona o tlo bina pino ya tsebotsola o no unka di mine motswalle kami zagalerato wabana motho e support that's true Dr. Pastor Nzama. I'm telling you foreplay is not for everyone foreplay is good for batho are ati menge kele sinosi ha ke tsebore so nto foreplay is good for batho banka na go telele to okama obona le tletsa foreplay le bapadisane le be honi le jane then le stop o jana le bapale foreplay foreplay is good, it's good to na maruba net. Yeah, it is. It's good. It's well okay. I get ha. Le bo itlela ka. I get bona kana bo relax ngwane so ipena. So I hope you for player go tilo bua ka yona. Next. Ba itse squitting. Squitting. Eh, ke ntse hla di comments mona ba itse squitting. Squid! Hulu kile. It's squiddy one is. Squiddy! Na ke ste go mamela. Testa. And a squid. Basadi ba bangata most ya basadi ba ya fihla that level in your squid Kune ke tlo mamela. o tlo mamela
basadi ba bangata ba ya fihla leveleng ya squid mara ba bang because ba tsebe re ke squid motho tla ba thibana le squid batho ba bangata ba thibana le squid and then ba thibana le squid ba sa tsebe re ke squid number 1 when squid I will doubt to re ke squid when o no tshwere ke moroto eva sex o tshwere ke moroto and then o tshwere ke moroto then o botlo squid because ona le batho ba fika squid ba fika squid ba ele moroto but ba etsa ka re ke squid but squid it's when o sa tshwara ke moroto o eva sex o sa tshwara ke moroto but all of a sudden ho bo ba le ntwe ka reng ke moroto e tlang gore ntwenana ke batla go tseba gore na tla ile moroto o utlwe ka ke moroto e hlaha ka se mo tshwereng ke moroto ka pala le ha mara ke ne ka jore ke tla araba ka gore lo la go pala nthusa because ke batla go utlwa gore na dilo tse ke di utlwang skuti se ntsha tlase ka ba odimo ha ke tsebe o se bone ha setso se tswa odimo se tswa odimo ha se sa tswa se hasa fela go kutla le metsi. What is that? As a squid. Squid is on this. That is why it's on squid. O tshwantse se shwa. It's a waterfall of the hose pipe of the shwa. Mola mo kukuihlang godimo mola mo sa mo ke sa tseng. Agree renale renalo libitsa o Richard Climax renalo come di bitswa nna ntlenthuse dina language ya te dina bitswa dina le tsela eo di bitswang ka teng ke climax ke ho khama ke di orgasm hona le ena squid se tsamaisana se tswa se le sengata but just that ntho etsa gore batho ba bangata se ske sa tswa bona it is because bastiba squid now squid is etsa la jwa most of the time squid se tla ka morao khama kapa o ka morao orgasm wa bona that is why hona le mkhotsi wa ke mo tsebang ne mkhotsi mongwe wa ke mo tsebang bua ka batho hampe ke bua ka mkhotsi wa ke mo tsebang bua ka batho ke ne ke re ke a hlalosa squid what is this I can't tell. Squid is like how to tell rota ne obelisa stupi ne most about horba squid baba pala ka tleti how to tell rota o rutile obosa stupi baba pala ka tleti obosa stupi baba pala ka tleti ngwana rona the hose pipe will come of the shwa. Okay. It will come. Mokgotsi wa ke mo tsebang. Motho wa mokgotsi wa ka. Yena o so tsile bo metsi a sa tsile mo a sa tsebeng. Ne motho no atumetse pela squid eo wa lo motho na go etsi di hose pipe na go entsha mmele agree mo motho batho ba ngata ba nahana so ke tlo that is why some of the women haba tshwere ke squid batho ba sentse ka toilet ka bona motho a matare ke kopa lo rota but ba mamele moroto bona ha o be normal kana go rota o ya toilet lo rota ha se moroto normal ke moroto o monate o hona mane ntho hona mo o senka kwana vile ne ke tshwere mogodi wa ka mabane o nang le tsetsage ntho ena ke ntho ebile ha ka ya ke ha ke lo moetsa le ebile wa etseba ke ntho e go motho wa hae ebile hangata ntho ha e etsa ke na kwana tla ba a mo itse a ntsa e rahlile ka mane jwale wa o ntho ena e hle hlaha litimane se tswa mo hangata se tswa mo le monate go ka reng se tswa mo that is why squid
banna ba se rata because squid ha se tswa se tshwana le moroto se a chesa monate se tshela mona se na le se re shwa Jesus lona man Betlo batho ba eme ka maoto re tseng thapelo re bone just re men ka maoto re ratile a re le motho ke ba re ha men go ba re men ka maoto re ratile re misa batho ka tatemdimo a se la yem a se ra yem oh Ilo mabane ha o no go motho yo ha o finyana mo shebeletse TV o no utlwa ene ke tseba gore motho a ka squeete o no utlwa kapo o no bone bona shebeletse ape una motho go mongwe ke motsima ke expecta di ku kwa utlwa ku e squeete oh you wanna bana so super TV lona I go squeete Kile ka re enena ne tlo squeete ene tlo squeete go ja go ne mongwana le sono a kanaka a gre ke tseba khale ke di bona TV ke ra go ne tlo squeete ai go ja mongwana la se sono mo a kanaka na o a itlwella But na network ntse la hantle ntse le right network guys ha ke bona o sena comment o sena le e nyolwang ntse le re utlwa ntse le re bona commenta re utlwa commenta go utlwe se ka ba sentse re bua le bang kapa ho entseng hore di comment se ke tsa hlaje ntwe tlosa ntwe itlo nyolwa ke di comment ntse le re bona ntse le re utlwa and monate wa squid motho a ka squid a ngwe squid sona ka tla go botsa Thandi o re shebeletse e ra comment fa please comment Thandi o go jwetse gore na ntse go utlwa na wa go bona slow connection because ka re network e bete bona ka connect network e bete a go re ke ntshento ene ha ona le motho wa wifi so ke tsona e taba tsa squid tseo now but tshwantse ba squid se batla le gore la le go qetile rota don't stop okay and especially o bapala ka clip don't stop okay don't stop o tlo rota o tlo squeeta bohloko o tlo squeeta ha bohloko okay Patung o tse nne ke se ba re tika gona batho ba ga bona because o ke tseo re kopare eme ema apostola re tlwele ara le re ka dula mo apostola re ka dula ne ke re reme hono no hlokala go tseng thapelo nna ke tloya man lona ema le bana mpa kwana tla mang mo dia prayer mo re bua ka eng hape guys re bua ka eng hape le sutlwile squid ke squid ne ho to re se ra se thiba re sutlwa ile ntwe ka mosese mane tliting and se etsa ka mora hore motho a khane and most of the time ska stopa ho o bapala ka treat o e bapadise a tlo rota hle o tlo squid I'm telling you I'm telling you o tlo squid wa bona and the other thing that is why o le bohloka batho ba sebedise di vibrator batho ba di thusa kan especially yena se la tsamaya dildo ke tlela e tlo le tsona ka fela tsona di le 6 that
ba jwetsa ba ska ba tsamaya skela tsamaya o ti skela tsamaya o ti skela tsamaya o ti skela tsamaya o lata vibrator hey e ka ba le kutla jwa mo le leng teng le jwa mo le leng teng batho ba modimo skela tsamaya o ti skela tsamaya skela tsamaya ke yona watla o bona ntho a be busile ye nngwe hle e ntsho yana ayo ka mo a se yona o isa go isi ba tentse tshwana le yena ntse tshwana le ntse tshwana le ye Oba ye la bana ntwe ye ale yo bona ikentse ikenetse ne ikenetse abro ina ke ka motso guys guys ar khamelin lebo ar yena o qala o e bona yena ar ina le busweu e kan intagri we bone tswa ka boxo guys na di tswela ka boxo ka boxo ya le e tswa ka boxo ina le holsa bi tswa ka boxo no e tswa ka boxo ina holsa mwe ke tlo bona ba la busetswa bana ba ikuta show ba tweriksa shopong lona ina le holsa bana ba itutsa bibi ina tlo sanitizer mara yona go bereka tatsine mara to sanitizer guys na ke tsele bo bua ka because ke show batho ba yentse bana ba itutsa ai ni ba so yena ikena tjena ne ba entse size different mo ba entse size different ki small momento for small momento for extra for yan for now let's say we can say ne this one leona ka thusa basadi o squeeze okay this thing e ka thusa basadi o squeeze ne because we kenya home top oi motho we kenya ho yena mona kenya e kena kwa bona ho sheba ai okay ale okay na ke ni tamo Petra masho. Ya Petra. Ka khanne.
Timona too. O tsamaisa mona lena leng. Obana now how we can say why ne e fihla e dula tje Putman let's say ke kuku ya hao ne ke kuku ne so ke etse jwa o ikinya tje e fihla e dula hodima e fihla now le bohle yo Yes. Kita bala di comment. Why you? Guys. Why punya mate? Obana jale how you ntse ne idutsi di matliti man ne kukukwe ne kukukwe kwa ikeni tshena ka ha iqetile ibidula tse o di matliti o bontso ba jole batla batho ba kwa yena e batla batho ba bohlale wa bona batho ba bohlale because again when only monna ya week o tlo rota o ntse tlo rota hape and a qeta rota kwa yashwa ne kwa ya qeta o shwa and then hona o bolela hore this thing I sa hlola isebetsa monate ba jole tla be se sa etsa se sa ti e tla be se sa ti okay but this thing ke yone e etsang hore this thing e ka thusa basadi to squeeze haholo because banna ba bangata ba fellwa ka speed remember agree most of the time into squeeze basadi ki that bo sensitive ban ba clit that is why rena basadi ba gona ba rota ba bapala ka clit na basadi ba rota fela ba squeeze ba bapala ka clit do you know that na basadi ba squeeze ba bapala ka clit ba squeeze nuna wa ra khalmela ke mollo wa eng nuna wa khalmela ke mollo wa eng ha se le bo mosheshe ba bile mollo thabeng ai nuna aya so that thing e bapala clitim that is why most ya banna ba if you want to satisfy your partner a road there's no hauna monna ka khona o squeeze mosadi ile monna ro tanga speed a khona ha a khona o ka se rutise motho o le motho ya ro tanga speed lile ka mara le discuss ke iputsa gona lile ka mara ba tsana one by one comment ka mara 15 minutes na le ntse le utlwa ke wa re tika batho bana why ba my baby ntse sebetsi le dilo re tlhakole di khalasta ha ga ke di phumule na se sebetsi ntse hle papa re ba be ba dira se teng le thuletseng le tshatsho go ntse le utlwa bo ivodia why le thutsi re kena go ifeng le utlwile ka squitting a kere re kena go ifeng bue ka eng a bue kang ke bo baby ke bona fe ntho ke batla go tsamaisa hle a ke ntse ke ruta re bue ka eng re bue ka ntwa bile se re bue ka eng a bue ka eng sa lo tshepisa batho go to bua ka dibulo atla ba o itse jang mo itse ba se ba itse ke na le base ka dibulo re bue ka ngesi
bua le rona he re bue kang kang hape kang kana kena guys re bue kang re buile ka foreplay ga bua ka sona squirting ga bua ka ana re buile ka but you know the sex is dangerous guys if ngaba honest alone sex is for batho ba ratana go bona jetsa net go batla re kwetse show go batla re kwetse go bata go bata go batla re kwetse show ya maemo a ile godimo or maemo a ile godimo o batla re kwale show o batla re kwale show maemo a bona sa lodimo definitely tse dinyone Nandi go tlelang di bono banyana dintsena ay mantsa yena mantsa lu tinela mantsa di bono let's talk about women on top. Let's talk about women on top. Okay. Women on top. Yeah. Women on top. Why don't you be there? Hey, women on top. Women on top. Women on top. How? Women on top. Tla be le khahla bo 6 ntso jwa ntse ke ba. Atsa women on top ejwa. Ne. Women on top ejwa. Ke hlalosa. Ijaza batho ba ngata ba tsebe women on top. Nne ke go botsana ke ya motho e ka tswa ke motho mo lemo kapa yes ka tswa ke motho mo lemo. Batho ba ngata ba tsebe women on top. Batho ba ngata ba nahana women on top ke women on top. As Women on top. We are ba sa ile ka topic ya women on top. Re ka mang ka le ma ke rapela. Skrema. Oh, ni ke re me rapela. Women on top is eva dinto basadi ba bangata ha ba tsebo ore women on top is eva in we seva we etsa dintho tse 2 kapa tse 3 ka women on top. Okay. Skala tsamaya. The witty. Oya kati, skala tsamaya. Ulona metsi. Whoever sa ile ka topic ya women on top. So hlangane marenkeng. So hlangane marenkeng. Yo. You cannot do what cannot be didn't to my man. You cannot do what cannot be didn't. Women on top. Women on top. Apostolic ke wa. I saw women on top 24 times. 24 times. So women on top. Okay. Okay. Yo, women on top. Apostle,
Nandi, Nandi. 24 times. Now, let me teach you something. Okay, I think you're not getting to be yeah. You get the total. Agree? Ki harili runa banna. Harili kaudim. Ne? Agree re ne? Agree li robeti ne? Agree li robeti okay. This is vagina ke kwaye ne. Now agree kwaye we yetache. How we yetache when we have sex we kinya kari, but at the same time kwaye but le bana ba bangata ba tsebore when we have sex ne. One of the things you need to make sure that when you are having sex is but at the same time is to make sure that you touch cleat because monate utlitimo. So how we yetache untsor utasha cleat ne untsor cleat. Let's say cleat imona ne. So you are touching the cleat ne. Now the problem there is no difference. Now if kirobetiche ule mosadi hawatshwanela o yetsa tjena a o yetsa woman on top batho ba ngata ba nana woman on top ke ntho banana ke up and down bana ke up and down bana ba go gae woman on top ke baby hle yo ke tla go eme nna ke tlo ema nna ke nna ke etsa fela ke tlo ema woman on top o tshwantse etse tse or obo woman top that is why batang e batlang motho a go ke demonstrate ka bonna obo wetse we say it wa krundu se hantle mtsiaro no kula ona no kula ska crazy no san no my god jwale lona o tla fela ntse le etse woman on top ona le motho e moima o mona a coconut ba tla o ngole coconut coconut ka montso ma ha o kobe le wena motho woman on top o yetsa re penis ye e tsamaye ntong cliti isn't le and we go bolo roba so mo phomola re ba se ka ene ne ke happy ha o le re ntse women on top le tuetse gore e thetse senana sa le ga malala ha ntse ke e thetsa mo ha ke re ke thetsa clit ya ke thetsisa mo because ntse ke ha ke shaka sulu Dwale, obana ntse e thetsa cliting. Now, here is the thing. Ele sa tsebe e ba se ba sa tsebe ka women on top. Women on top e thusa le runa banna. Okay. Agree? How ne or Yeah. Or Jole hana buntate mthwane ka le runa runa e ka mo. Obo ntwe ka mo. A ke ntse le bona yo kene ask Raima baby
Ask her. Sure. Okay. I mean, so now the thing is this woman on top. Hell, we're women on top. How to deal? Women on top. Ubur kana go tsedi women on top. Hai batle le kinye ka hare. Women on top kana go tsedi. Hai batle le kene ka hare. E batla borfe. Orfe. Or. Batla no ibambe odimo mo. We bambe odimo. Ha kete beni no hwana wa. Ya hai. Ho thwe mantja gore. Ba bone zo demonstrate jwa. Hasus or. Yo. Sipthale ka motho ntse etsa mjampi ma motho. E ba bo mbetsa jumping castle. Etsa jumping castle. Na ba to etsa jumping castle. O thola motho a etsa umena ntho po bethe belle. No. Jwale. Izo motho o furalla shoko. Jalo na le ne ba sa di ba inkang anyane. Ona le e ba sa di ba inkang hanyane ne. Women on top ne. Then obu master tsipa. Ne. When o yetsa women on top obu master tsipa. You don't need to move. Now we at the Jennifer. Or Kuku away. November way. Yes. No. No vi. Women on top. If ebe ka maoto ntse ke tlase ha ke a tlase ebe ke tsamaisa dintho tsena fela o ke a bona ha ke a tlase ke re ha ke gutla o bore why hammer ising jumping castle guys bo usbak ithutentsi patsipa yes women on top obusa movie akre ke kukwe obusa move obusare obuye mi fe onzo hey ni tso tlo ga di bo hey ha re emetse tente ha re batla jaifa ha lo jaifa jaifa yo di batla jaifa ha lo jaifa yo Texas ha ka deep in thoughts je o nahana ka tsipa ha lo jaifa ana jaifa liwa ayo guys di call le re tse ho rona le lona na le experiencing le tseba jwang le ba tsentse re di bulela lona di tseba ba fe number hle 061 503 503 46 46 17 17 WhatsApp
ya kena 061 061 503 503 46 17. Please dial that number ke khalla go demonstrate ba qadile ke no ba khalla demonstrate wena mo o yetsa hey mutala tsebe yo demonstrator skat demonstrator bone aba so ka le so yetsa arno hlaisa o tsala ke mo gatela go dithuto tsohle tsontso fana ka tsona mo uba in action ntse mo eno rumela video ha kopane hi le kae ke ne ka re teng ke Vodia batho Vodia yo taba ya jumping castle ai sebetsa mo ka tura jumping castle mizvingi motho tla ka mizvingi batho jumping castle ai sebetsa coconut hayi ngolo o tla utse ka ro shoka ke ntho sa etse bona skat batana ba wa bona taba ena ya ho rutwa yona nna ke utla ke ratile ka nnete a ke go bane nna bile ke tswa mo a ke re ke a tseba o tswa kae lenyalo ha ke tswa lenyalo ha le utla last week mara sa gona nna ke tswa lenyalo pasta November ke tswa lenyalo atle mo ga iphete hana ke o hanne yo ba ke hana bothatha ke hole kwana ne ke a sebetsa KZN but I'm originally from Kwako. Se re decide le re nka le motho a sebetsang wena Ivodi ya hle ka re etsa tjena Ivodi ya offerning so offer ngwana wa hana ke tso ngwalle o getse o go siele molaetsa to this number ukwa WhatsApp voice note re ke tla sia molaetsa ngwane so maga thank you so jalo this time o see ke a leboa ke tla sia molaetsa maga jumping castle ai se ka ha Hi, sir. Ke jumping castle. What ke a leboa. Jonna we e life in here. Re ke time life ya ka e re ke khutle. Mama Ivo. Chapa baby. Ke leboa ke le rata. Ai leboa. Thank you. Okay, re na le WhatsApp, voice note. Are Hello na. Bueno. Tipa. Hey. Tipa. Hazard tsena man. Tsena man. Apostolandi ko Botswana. Hazard ene basadi ba bangata wa tswa basadi ba bangata ba di shapa re qetile ho rota yes ha re se re qetile ho rota apostol kwana ba di shapa bana shapa di hazard tsene kana kwa sex be le re MST o bo shapa di hazard ko le be ma o shapa di hazard what's up Boss Sister JJ. I want a woman on top. Leona haibatle monna o robalang o kare o go ICU. Man. When top e batla monna a o thuse. O ra ya kwa. Letsa maika regime A1. Ha ya kwa o ye kwa. Are left when o right. Le batlane mo moyeng le batlane. Sabisa ke la sa kele anti-clockwise no shapa clockwise le hlakana ka mola. Yo. Are kwale. Sala. Tafanda. Hi. Sure. Hoti. Okay, hello ke Fifi. Nna ke re o hlomphe tsipa. Monna wa ka o la ka yona spruce bomb. Ama tsipa. Guys, basadi ba nkanyane tsipa. Hey. Di hazard.
Hey. Tsipa. Ke fantonoro ya mthohle. Di hazard. Yo. Aslebu. Ono ka mplaya mareseng kasheni. O tsotsi hore o sa bala di-comment kore o tsotsi she mara bonnete hle ntho di buang women on top e hloka motho a tsebang e seng o bona motho a khibe ka go le tse dipina tsa moghibo ha tlameha a etse ntho tse hantle wa khiba mahetla ke yana Lebu o stoutu ke kopa bo so re ntate moruti a eme re bona hore jefe ntse tsoa hantle jefe ntse tsoa ke go zumalefi ka welcome Like someone to join for Rose. Ayo. I go to join. But most of women ntotsipa bankanyana most of basadi ba sebisa tsipa kana ko yo a se qetile rota kona basadi ba ngata ba sebisa tsipa ke lebetse point ena hape bo sister J women on top ha etsa mai le ditlotsi e batla video call ha etsa mai le mahetla mahetla anna still Demonstration. rumele demonstration runa re botomas rumele demonstration mara runa e tlhaisa mo Go bona motho a le mong fela mona na re demonstrate hona le motho a demonstrate mona last time ha re a mo hlaisa a re batla demonstration ene se ba sa tsebile bona na ne be re boneng Mona le motho ile na demonstrator ha re a mo hlaisa re a mo expose re ke ra mo expose la gale ke bile re ithuta o tswa o demonstrate re kwala insho ka le piano yana re batla le piano yana mapiano ba tla kwala sho sa ai rata wa pastor thabela Mokepele ha tenta apostola Mokepele rona ntse re le bisi sabuwa ngone se bua ka di hazard but ke bua nnete ke re batho ba tshwanetse ba ithute women on top e khona o etsa dintho tse pedi kana go one wa bona ke pastor apostle Nandi from Botswana ne so women on top is very very good when o tsba o etsa because o khona o tlisa motho wa monate but at the same time le wena o khona go tla monate wa bona women on top e khona o serva into it's a two purpose se pedi ka nnete re bueng kang guys re bueng kang rona le agele fe le metlo ka tsona le nne tsa tsona 061 503 4617 and while we are still waiting for the topic please hold hosane re tlabe le mafikeng ka 2 o'clock so motho e mong a batlang a fumane a tlo ba thotse monyetla bona ke monyetla wa Pastor November o tla ba le mafikeng hosane so go hella mabaka a hao go hella tsohle nka ba le lapa la hao kopana le rona re tlabe le mafikeng hosane ka 2 o'clock ye go pa o le fa address ya mo o tla beng re le hona teng re tla be le Moso Crescent Situmo Park house number 10268 Moso Crescent Situmo Park Moso ka MOSO Crescent ele Situmo Park house number 10268 hosane ka 2 o'clock the numbers to go pa hore le tsebo go thola di ntlha tsohle 061 the details 503 4617 yes ba fetsona 061 503 4617 mafikeng re a teng o sana
The same number in the phone la o yona no. Yes. Don't Rebecca guys. Rebecca. Zaga. Guys, Rebecca. So before I got married, I met a man somewhere in Garangwa, Pretoria. Problem ya gage, you know, we connected with everything. Yo, no tabea test drive kiona. We connected with everything. Then wacha nako ele hore ano sentsere tsa mero tsenya nkonzo ya seka moreni wait motho a dule 5 seconds ke normal ke ranto ya ntla enara khale re khallana maybe he felt me that much ke santse ke re ke shifta loto a ranto up to Yo. Same stuff. Yo, I know man. Ele homa pu eki starter. Are bone nguru kwetsahala. Are second round. Third round. Same stuff. 5 seconds. Wait after 4. Kare ke a robala. Aksa batla nix. A batlo tshameka ka nnamo. Ai ke a robala. So, potso ya me ke hore how do you address these issues without really hurting your partner? Wow. Bebona le motho a botse mpotse very powerful mo. Ha family nna ke batla o ba part ya step. E kare ene a re batla ba family as scared baby. A re batla ba family ya step. A re batla ba family ya step. Tlo bua le wena no. A romele di photo no. Tlo o sanna go mele Di photo romele di photo wena re batla ba party ya step. Romele step. I mean photo di photo tsa full body la. Go ba o romelle no. Ka ba ga kwala show ye. Ka ba ra kwa. Ka ba ga kwala. Una itse. So motho are. Issue motho. So before I moreni Are motho o mo are bone nguru kwetsahala. Are second round. Third round. Kare hai po. Ha tla mo 4. Yeah. are motho na ona kamaka speed. Every time o kamaka speed, first round, second round, third round, fourth round, motho na kamaka speed. And then so motho we address a jwang into e jwalo. O motho. Okay. Ntotsa about tshwantse ba bua. Number 1, when the qala le kopana le motho, you need to talk to the motho modimo. O motho agree ha le qala date tshwantse di bua baby, are you one dumela re be open ka taba ya sex. We are able to talk ka taba sex now. O motho ya sensitive wa dumela re bua ka taba ka sex na. Mo e mo motho tla re ya no I don't mind. Okay. Then o gona mo jwetsa re baby but agree ntongwe ntesa pambatho ke the way we buang ka teng. If we use a formal, that's when it will hit them. We use a bit difficult because you just about formality I write. Sometimes we go joke about baby when we have a sex on because formality is a facial expression. Formality. Yes, formality when we buang mutuka sex. Ori baby maro nto yetsa I write when o come ka speed in it's ya offend mara or mar baby when o jella wena. Every time we rota ka speed and next to like rota baby ko but this time on rotis baby ngana go telele before root wabon we bua easy so that mutabe I am really easy into dangerous ka sex. You cannot discuss sex in a formal way.
Sorry, ke moroto sebe. Moroto. Salah ke bahasa mo. Yo,
guys tlamehile o dire woman on top. It's a must gore o dire woman on top o le so like in nebo ka nagana gore it's a must kante gape o kgona go dira so ne dira like o kotame so and then kwa ike o buere la go bua kwa like sa ema so yana o bore Waiting hafanyana hali ore. Luna. Luna, reme. abi ba frema. Let's go, man. How about you? What? Demonstration more. What? Demonstration more. What's about? Hey, this I love this woman. Ibonyet. Wholeheartedly. Ibonyet. I love her. I love her wholeheartedly. Sure. Unyetse ke. When I was demonstration. Unyetse. Guys, the way getting traumatized. Sure. You know long life. Did you Peter Vivi? You know I can decide you don't know long life. Can you do me? You know long life. That's all Apollo so be little ki jwa. Hey, unazana bo pinki. Ona no ki long life. Tshelletse long life ka mo. Ke ka tshwara ke nna le blame nna. Tshelle monaka. Hello darling. Hi. Start le guy. Tell ya women on top yo atle. Ha. Gona ne re gona ka dinako tsa yona mara jona ga mekhaba say blockile everywhere etsa jwa. Mekhaba tla be wetse ke ngotla ba ipotsa go mara ke etsa tsona ka ba ke etsa tsona. O bona ba bang re tla be re o ipotsa go ke etsa tsona ka ba jwa. Ai nna be ke vele ke ha re khoneng ka ba nna ya re feletse bote e ba khoneng ha ke le khoneng ke rwetse ditopo e sebetsa hantle ha ke sa gola ditopo ha e khona o ya khoneng lo bentanyana hanyane ya wa bona ke bentile ke rwetse ditopo be ke balance ka ma ya sebetsa mara ha ke ka fa mmele ka fela ka la udima betse ai bona ka o ntwe ngwentse bounce fela o tlo ya morao ka boya le matswele ke yana ka mona le ona ka ba pele le morao ke re fela ke rata ke tshwanetse ke tshole solution ka matsoa gae ke gwale ditop go ba betire go easy how easy sure yeah but how easy why not o so khathetse ka re ntwe tshwantse ke shebe ka mahlwamane ke re bona o fihla fumana ditopo di le fatshe wa tseba go tsa keng hana chance ditopo di a thusa bathong ba ba re sokola ba sona le nna ditopo di balance mo phoneng ya bet re ka fela ke bo slender hai Thank you so much, okay? What state? Hey, ke ole. Ke le romeletse inbox mo re tla bua motho. Okay, mara. Oh, okay. Ke nna se ke go Spider-Man di ngata fole. Hey, ke a bona ko wena my friend in America. Okay, my love. Next topic and re bua ka bana ba re ha ba tlile time to come motho ba yentsa ba o fafatsa everywhere ke eng tsona tseo abatsang aba fafatsa aba yentsa when is coming aba yentsa o fafatsa ka thotse ka ofela haibo a fafatsa ka dispem ke la bona motho a ra utlwa wa tier 1 a ke mo monato le nteng nna ke ba understand ba tseba ai
ya ke re bueng eo next time. Oh no ke a tseba nna ke tla o bolella why. Okay ka nako ya teng he Sharp my baby sharp Okay, mister my love. sharp guys nto ngwe re lebetse baby shebelang video yeo yohle Novi e le gone sa fella ene gape Novi banyana ba bangata bana gana gore tlamile o dire woman on top it's a must gore o dire woman on top o le so like in nebo bana gana gore it's a must Guys, ka feel like gape it. o gona go dira so ne dira like o kotami so and then kwa ike o buile hela go bua go kwa ile ke sa ema so kwa iwe tse we go ba se ka kuku yana o re hela go bua ke ka bo itse deeper and then hello ga mo bentong ya go bua hello shake that ass this woman go mona sefapantšhe mmele wa le hi guys live film video mo mara this woman o sa ka wentse re ke change drink ke no long life why ba polos skelatla ke a tswa le tlo profit ke no long life se mo sa du bibu mo rata mona na ma nthunya o ka style sa o qetela ma re o ke ba bonte sa mo o tla ke spilisa o so o jalo tlaitsang ma o se tlaitsang bon o dressing ke lo sheba nang ka itse ba ha re keta sho o nyetswe na ke wena o motle o motle hle yo ha re mele full body ke wena o motle hle go kopa full body ya house stand marunyetswe motho kapa ke bona jwang photo yake ha ke re ke elona ba ntsa go tsa demo street le motho wa hae o kena o ke re a ke wa bona demonstration ya pele ke ba qeta go etsa kana ba ke motho wa hae fela kana ke motho wa hae fela ha ke tae kana ke motho wa hae fela ana di plan ka bo so go tshwara he house na di plan especially when partner house na di plan ka bo so go tshwara guys re buen ka re tsebo kwa 9 10 11 re set ka 12 minutes re kwa ha re set ka 12 minutes re kwala guys re buen ka nya o qetela re buen kang he bana no batla re bue ka wena shop mar guys comment di ka ba fe nomoro e ba phone 061 503 4617 please call the number Peter Mafikeng tomorrow we are coming Mafikeng we are coming guys ke kopa the same number they sebedise for information Mafikeng we are coming no ba fe just number ya how ba tla ba re phone le ho sa 061 503 4617 the same number you can use it if you want to come to us area Mafikeng you can use the same number but for now re phone le re jetse hore o batla re bue kang okay no go solang ka nna re sheba le video ya nna amara motho Thanda wena go motho guys phone mara le thutsitse le WhatsApp le comments di emi still ka po etsa la marka network ya thutsitse tete joni motho o motle ne haholo yo o motle guys rona ntse re batla tape re ska ra kwala le re sa bua le yona we are still looking for mama
Hi. Hi, Pastor Novi, Lilebo. Yes, my baby. Yo, ke le rata gore. Thank Ga you. leboa. Ke go pa dibueng ka clip king. Ba e handle with care ya ruru ga e binna botlhoko. Yo, Tha bohlokwa. Ha bohlokwa. Hey, ba ipikitla ka banana more motho just litlo la fariki unsa Ke bang so. unsa scope. Pastor Novi ba rute. Yo. Ga go bala. Ke tareta go ri. Akore ke bue le bona sharp miss cat. Aso. O fona lo kai? Go Rustenburg. Thank you, Miss Cat. We are coming to my weekend tomorrow. Yes, I wish I could come, but tomorrow can I do commitment. Okay. Thank you. Sharp my baby. Hi. Hi. Yes, Pastor Novi. Yes, my baby. Hey, no, I wanted to find out which le look at the Kim look mamang ewima. Ke long life. Ke ya ho. Ke batla sponsor ka long life eo ya hao. E mona e tswang femeng ya Marula. Wa bona. Long life eno tswa mo. Baby. E tswa kae? Ena ha e tswe nthong. Long life ena ha e tswe bonita ena. I long life ke tswang e. Mara ke long life, mara ena ha e tswe bonita. Oh, okay. Ena e tswa Marula. Oh, okay. Yeah. Ke tingin box ke tswa. O tla inbox samara. Ba kutel manala he hantsa. Kona tata mo feta mo ba kutel manala. Wa tseba ke. Ha o kutile manala, manala ke yona le matsang. That one is very powerful, very important. Manala kutuwe o ka ke le na le ja di diso. Ke ni ntlogo noma ke intlo tse tsa lona. Scopo. Iskopo mona KZN ba tsinkopo. Ke tsa mantsho tse ba bang. Mothabe ntse ba bang ba bona jano. Long life mpeng long life ke kopa sponsor long life mo. For the first time, more Motho a more the right pick. I think mo le ka free. like Freda gola le motho sponsor. Sponsorang. Ke tseba. Rumela WhatsApp ona jwale to the same number. Okay. Yes, madam. Thank you. Ha o futse manala manala ku. O fona lo kae? KZN. Ke nna I body ye ka santse. O fona ya kae? Fona ya. Yeah. Ke bathong. Ke body ye. O batla ke tso fana. Ha o kwetse ke o Ke tsitse. rumela no WhatsApp sona Tla re jwale. romela WhatsApp a kere. Okay, please. Vodi. All right. Ona ke go o so Ivo vivo. O so romela WhatsApp tse 2. Ke go tseba. O so romela WhatsApp tse ika. Tse 2. Okay. Ba itse re bua ka Ba itse re bua ka go ba se ke ba ipikitla. Ba se ke ba ipikitla. Ba tshwa ukhetha ke batla tender ke. That is why it's good when monna a pikitla clit ka bena. But sometimes na motho ke motsebane mogotsi wa ka ne e ke motsebang yena o na lo phama hanyane a ba re ho motho wa hae baby bapala ka clit. You know why? Because two things tse banna ba sa di tsebeng. That is why when they have sex, you need to allow your partner to hold your penis. Ibe yena ikinyang antsa Can I go deep? Go deep, papa. But banna, it's very important sometimes to allow your partner to hold your penis. I kenye kuri ibe yena ntle le jana not or I kenye because some people they will say batana na nditi I fa kenje. There's a difference. Kuri I sorry so long how unto moja. Kuri unto moja.
yena a ba tshwere penis ka boyena a tshware kwa ya hao ntse le jana a ba tshwere ntse kena ntse ke isa mopele ke isa morao jalo ko go ntswere le menwanena go ntso o bo inollele timane wena he ka kwala ma se lo utlwile dintho ka ofela very important as a man to allow your partner to hold your penis ntse o moja not gore a ikenye there's a difference wa modumela gore a ikenye le ha o ntse le jana a ba a itshwara because when a itshwara o gona o e direct or yena o e batla ka yes we batla ka o bo mojetse baby tshwara kwa yaka baby e direct o mojwe aba bua go baby ke rata ntse ke tsamaisa mona monate wa yona ha ntse tsamaya mo nene o mojetse baby inse a tsamaise tliti mona ka boyena wa bona that is number one. It's very important to allow your partner gore e be yena ya tshwarang kwai ka nako ntse le jana intse tswa tsena e be yena ya e holda ke kopa yetsa ka bona kuri akri ke kukui ai tshwara ha e tshwara ke yena ya yetsantse ene ha a tshweretse I tshweretse when your partner I tshweretse ne ke yena ya director ke yena ya tsebang gore o e batla kae nene o tla ba tshwara tsena a here obo yes a di ba wa e tsa molong ke batla tota molong tsamlo ayo tsamlo yo ai me bona o nketsa sho a bhlo abaitshwara ya bobedi it's very important to allow your partner sometimes be yana ba palanka tliti ya hae ne you can when as a man you can play ka tliti zodwa this person when zodwa hlemuna ungetse into WhatsApp to the same number please. So it's very important to allow your partner or yena ibe yena ya bapalanga tliti ya hae wena as a man you ka bapalanga tliti ya hae but at the same time it's very important to or yena bapalanga tliti mo aisa wa ka ke motsebang lo wa tswana we tshwara wa tseba we tshwara kae when you allow your partner bapalanga tliti ya hae o mo yetsetsa o mo fa chance tliti tsa basadi di a fapana ne let's say ke tliti ne imo hona le basadi ba batlang o ska ba tshwara tliti ba batlang gore fela ne or wa bona ba batla ibile ba bang ba batla o yetse tsena ka menwana hona le tse ka hare bile tse batlang gore e ka re o ka o ka hona le tse dintse batlang hona le tse dintse batlang gore o yetse tsena hona le tse dintse batlang gore o yetse tsena ne o ne ya bobedi ya boraro ke ena ya go kuta manala bontate la bona motho a ka re ka bona a jwa manala a ya kutwa a ya tlala le cheese Johnny di chaba ha tlala le pepe Johnny haliji spice sane se bitlong 6 guys be le tlo tsara dikuku tsa bana ba batho ka 6 gun just ali sauce o tlo ka motho o tlo marinate of mane tletse mo ka o tlo marinate moto nto kala ke ba qeta go fona Ivodi ya re batho ba rata le dijo skopo motho sa tlo ja a bile ba jwale wena o tlo cha ke spice o ntsana na utla monate ka ti watch kan tu watch ke spice manala very important guys so manala a be clean manala a very important Johnny di chabe manala a tshwantse apostle manala a ya kutwa because clit ya basadi is very sensitive very sensitive I batle spice number 2 I batle manala because if linala la le ka na haka it go up top so it's very important but two things so to the as a man one
is to allow your partner or ibe yana tshwarang kwa yao sometimes. 2 ibe yana but you allow your partner or ibe yana ya itshwarang, and then o allow a partner or ibe yana itshwarang kwa yao ibe yana ntso ikinyatse ntso o moja but ba itshwara ka letso wa bona, then ya o qetela ke yana hore o mo allow sometimes ibe yana ba palang ka tliti because bona ba sa di bana ba tseba ditliti tsa bona hore di jwa ba di master tso ha re yona so ke comment o re go re mamngane le mo jaja ka ena ha batla ha sema e mararo e ba go re mamngane le mo jaja ka Women on Top introducing the new interview bele count in mo lol o re test drive important auslebo kakhulu kamnandi very important una le mthahla lesitimo na ke batla motho a ka tlisa sekogoro next time le bue ka the importance ya o bua ntse le have sex khale re bua he ke so a se khala shebella lona le ntse re ka ikenyeletse lona le ntse re ka ikenyeletse ya se khale re bua ka yona okay mona ke yo a bua ka clip a nkgopotsa gore rona le taba ele ya o mafa yo bontate handle with care o ka re motho ba tlo loma or o ja ice guava ba re keng ice guava ai man ntwe ba tlo handle with care tc hana momeno a kenang especially to hoba di tswa kae ha di mathaka le jo ile go ntse go etsalang ni ntse ba di ngola maga di sa tsamaya ntse ba bana Dumelang Pastor Novi, Sis Jaku and Sis Jacolina, Ivodia here okay Ivodia yeah go tla gutlela wena if baby but mafini o mafa ki rutile last time opo ki rutile guys ki rutile ka taba o mafa motho ka re ntho kuku ina le the lips ina le marama ke in English it's a rams na le cheeks na le cheeks bibi jalo ba tla English ya ka you it's the rams it's the rams kuku ina le marama e be ba le di lips ka bo madimabe ba bang dikuku tsa bona dina marama dina le di lips fela o ba le batho bana le di le marama le di lips now batho bana le marama le di lips when o Vaseline when o akre baba nto lips nto o tike nto iti ayi mona ne baba but it's just that is why o le mbohlokore batho ba shebe batho when o mafa motho kapa o blow job pa motho you need to make sure that you keep on taking your partner the reaction yeah wabon very important hi man ka tanto ba fa ba tse Novi. Booby. Hello, Samana. hello Charlie Ivale mfana. avalile Arrivale. Humafa. But baba, it's kitaba ya. But baba, ntoya the lips ita kuku. Dita maisana together. That is why. Vaseline again. Akra humaf. Autor ne. Abi. ke batla sona hona ntho mo call ne ke bona e vibrate Abi. ka motho hey demonstrations di amotse lu batho mara
agree Hona ke abuse. ne how to deal o tshwantse now how ne o etsetsa bana bao ba utlwa monate when o thasha le marama a kuku now o tap it's marama the lips how O no lwa ka yona le monate. Askisi motho wa ka askisi. Take it. Baby. sure so how ho mouth how ne how ne o etsa ene lelimi la hao wa le ala o ya lo ndlala ilimi lakho kore wa le ala hore le cover le thashe dilipsi tsa dikuku ngapha nangapha o etsa ne then ha le tla pento La go tla hape le ba o le khotlisa Oh, bona fele. Ndo ke tswa go le di viewers. o etsa la banna ba bangata ba tla ba etsa tjena No e ka ke number 2 banna ba bangata ba beya meno hodima kuku hodima kuku that is the problem kantle ona mo mena dula na matsa bona le dikopana tse bona bathong yo o bore ke tsara glass yo le bone ke tsara glass now hona le that hona le nama yami e kopanyang number 2 le kuku wa bona nama eo e sherang le hlukanisa I number 2 le kuku wa bona nama eo agree then number kuku eo nama eo how ka o tla tla se ho yona Dale bona vaseline she. Sure. Baka ta mo tsa go ntshara. Ajo pastor o tike tsare today during sex born it's going to bona it's going to help you when ngwana rona bona wa bona when e lwena e tshwarang you know why it's really important to basadi ba e tshwara go bolelo bane no le be se tani pile no tani pile ba le ai long life here tani manes long life here you know why o le bohlokwa re basadi ba e tshwara most of basadi ba sebedisa vibrator le mogotsi wa ka ke mo tsebang motho wa hae una na le yona tsere sa tsebong tsana le yona ka pontsa le marona na le yona ne na fane so mogotsi wa ka motho wa hae ona na le yona ne most of basadi ba na le vibrator ba bang bana le tsona so now the painful the sad part about basadi ba sebedisa vibrator they know how to direct the vibrator to ba gotle kae so ba tseba di khwana tse right tsa di kuku tsa bona wa ngotlo so when you allow your partner a tshware kwa ya hao o tlo direct o e batla jalo ka tshwere vibrator jalo ka ro tshwere vibrator because yona tle be vibrator ke vibrator ai right e tshwara o so ka tla e tshwara ngwaneso e tshwara o so o tla o fa di tlaleo tseo
it's a hard kwale hard kwale ba re lo mahu ako ba utehle re tswa re le maqeba mo ba hetsa gore mafa timu nako ya te motho tswa go reka lenjari for ene ba ka molom le sokale lo qala ja tso sa di ba and at least sensitive jolo ka hloho ena le ka ntwe na batho ba lo ma dilang ya le khitsi skela tsamaya skela tsamaya hey ona la masali ba tshena Utoleka motho swete. Utoleka motho swete. Ha o tswa ho nyela nana utlwa monate. He ba raspula. E ka rutshwere carrots, e ka rutsa salad. Ha o tswa yo. O bile wa ihu. I tsale ku ra store. Wena I tshwere ra kamelo. Yo, modimo. Ye basadi ba ba le sehlohle. Eno motho motho utla bohloko because wa mona motho wa balia. Kore it is not like utla bonat. O ya baleka straight. Hona le ex move tsa motho ya balia. This person he's trying to run away menu. Ula mazinya wa kula. Ye una le motho na le moteki mosewa. Oh, you not lume man. I not lume. You know how so really? I not lume. You try to go to I create. Where by grill? Hey by raspo. Guys, Kuba. Guys, in closing, we are still looking for Mam Nani. We are still looking for Mam Nani, yes. That one we are not reaching. We are still looking for the second wife. The second wife. And the second wife, however, we are still looking for Mam Nani. It doesn't mean it's clear Mam Nani. Even moto amholo ho nna ka dilemo. So we are looking for the second wife. Even if it go Mam Khulu. Even if it go Mam Khulu nna ke nna Mam Nani. Not specifically go hloka Mam Nani because ke fihlile pele ha re tlo tshwara title ha ke ema title nyeno ya bo Mam Khulu no. Yeah. So whoever abatlang ho kena, you are welcome. 061 503 4617 061 503 4617. Harena taba hore wa sebetsa or ha o sebetse. Yeah, no, this time arsana tabolo wa sebetsa. Arsana taba le mosebetsi wa motho. And then if you want us on off the camera, you are welcome. Please. Yeah. Thank you guys. We love you. From us, but JJ, to you, but my love. Mwah. Sister Jacobeta. Sister Jacqueline. Turbete Tahale. Mafike, don't forget. Kausane re mo Mafike. Yeah, Kausane. Uli! But one of West kaofela. Pastor November o tla batlile ho lona ikatametseng. Pastor November o tla batlile ho lona ke kopa ikatametse. Next time we talk about number 2, but we go into details. I can also go into details. Guys, if you are willing to be Mam Nani, please remember WhatsApp no, and then Mam Khulu, not Mam Nani. Le haeba o dutse o usi asa batli mohlomong ka ga lenyalo na le ngwaneno. Please, o jwetsa ngwana go gae gore ke a o zama ngwana go gae
wa bona and ha re hloke motho e leng hore o tshwana le rona ka O tlotla. e ba re batla motho a jwalo ka rona le ha sa e ba ke motho a sa rateng social media. We appreciate, we respect hore ha se motho wa social media, so yeah go se ke wa tsuwa wanana because le bohlaha o wild do with that dintho tsa le ke re feed ga jole nna ke feed you feed in moratuwa wa ka. Yeah, It's not the master. Wena o le mamkhulu kapa mamncane o tlo re join as a family o tlo tshwanela o be forced to be part of the girlfriend. No. There's a lady bitswang Gogo West Tembu. Gogo West Tembu ke ena fela o na le sister wife ke ena hlang fela Facebook and then monna ya hla le mama le sister wife hla so lwena it's not a master to hlahisa monna. So Lino, as we speak, we can send your picture in WhatsApp now. Or jwetsa re wena o batla ba mamane re tlo dula wena fatshe go buisana. o batla go hlaha off the camera re a etsa if o sa batle hore o be live on social media o sa batle go hlaha live on Facebook. Yeah, if you sa batle, it's not a must. Thank you guys until we meet again. Thank you so much for the lady Itzomotlo donator for long life. Kaneti guys, I'm happy because nekiblela lebu this today kirai lebu na sometimes kina lo tswa fahle. Kere it is not like motho a khola kapa wa patala for this show kirai. Na sometimes kina lo tla ke le stable fair. Le today ki batla sa yetsi. Love you. But baratuwa back mosebetsi e Jacobeta o etsang even before Jacqueline a fihla o aha malapa a mangata wa phamisitse a mang wa lokisitse. Let's appreciate this man, let's appreciate him ka mosebetsi ya o etsang. Let's show some appreciation. Anything o ka ya kgelang fela to appreciate mosebetsi ya o etsang tswetswe ke a lokopa ha re mo appreciate ha re mo motivateng hore a be le matla hore a tlo dula monana a nne a le thuse because anything e tswang ho motho ka lerato a amohela e tlo mo fa matla hore a dule mona ho ba yena wa kgathala o nahana o kena honestly o nahana o kena re jo ana ke kgathetse ene ke hana o hana that is example lo ho apara hone ke tlo ke lo ho apara hona ho be ha apara please ane ke sa ene le tseba impact a tlisang maphelong a lona malapeng a lona, you know it. Let's appreciate him. Thank you. Una lento WhatsApp nako mo rekela shoot kopa mo rekele skirt nna ke mo nyane and ke batla go ba mamngane ma 2K ke ona a reng di Springbok o Slebo ha o kgathetse go thusa ke mang e ra re romelle WhatsApp mthong re tlo communicate le na ke tamo wena e a reng o monyane re jwetse hore o monyane mo kae romele di photo tsa romele di photo tsa please romele di photo tsa re tla decide rona okay ke tsane wa hana ka full body picture wa hana ka full body hle motho ore nako mo rekela suit wow wena ka o tshepa hle ka kena suit Namruti, I'm a TV producer for a set TV channel. Honestly, looking at you and your lifestyle, I feel you deserve a reality show. That's all. And I wish to do it with you. Wow. No lena re ka ithabela lona ena. Ka nnete. Ibile ntse le ntho e re batlang. Yeah. Guys, thank you so much. Until we meet again, Mafikeng, tomorrow we are coming. Bye. Thole nena hodimo.
nka ke a go ruta nka ena e supa ya e utswaka ba bona ke sam why o etsa mntu o etsa umbrella tlo go bona ke go nke menene etsa se ikopanya so nke e o thole metone o thole metone e thowe se ka o di umbrella ke e o etsa Moses Mabida Stadium so kwaela what think you Mpoti Susan content Marcela will be the end of us Iten good night lovers content jo ke koponke kan ba butwa ka winwe la o ka jela le packet ya teng Ari content will be the end of us ga bana le runa kore le ha o ka jela le pampira ya teng ha fela yo fodisitse malwetse o nang lone you sham bye we got bigger things to deal with bye o ba be sama bye ma kwa we've got bigger things to deal with more kwa re qetile sila yo guys kuba re tatetse batho ba interested to us for ba mamncane kapa mamkhulu nqa Moses Mabida tse ka hletse di re tsebo shela a re kwale